tunchuma kan ngai thlak tur hi tharum thona le atenom zonga in ngai sakna te atel dona wangin ten chedeu tan le abikin thilelai chuan ngai thlak lo kha achamai theiani Angela McNulty hi California piangin Australia na pianpui unaw mi pa pahni na yin vandoi thlak takin kumnga mi lek ani lain anu chu miswal kutwarin abaurala twal thatu chu chui chwalovin a nge nge ani high school graduate vele carnival worker pakhat nerin tongin carnival bo sain khoshang shanga anin zui kwal chena mase abel pa chuan thil chalo tak melsia tirin damdoi man kholowa rui asha chau ta hliani hepa nena anin chen nuwa Angela chuan mi padang tongin chupa nen chuan anin nei ta hiala fapa pahni nein kumsang khazakwa sumkwa palia khan fanu Janet Maple sanshinga mase an fanu piana changa reilote a chuan California Child Protective Services ta chuan afate ahlam chiale kuda thlakna sachina wangin afate pathum chu anlak sakta ni akum le chuan fanu dangshing le in afate pathum po ansiam chato niya anshata wangin Child Protective Services lam chuan an pekir le ta a apasal nen anin chen nu kumsang hi pania driver pakhat Richard McNulty nen innein kumsang ni paruka anchung kwain California changin Oregon an pema afanu upazok maple chunga hian Angela hi aswalin arong chin hlemaya afate dangero maple angin buakle ngai sak antok jinglawani ome chumkhat po Janet Maple chu akutle ahmaya te soi sakna ti shatak liam le duk atam ema wangin achian tele an school jitir tu te chu an ngaya chalo hleya Maple chu a hliam le duk te engtia nei nge tian zo chuan ani chuan she tak chung le riluna tak chungin in lama anuin asoi sak chin thu asoi tamaya school thunai tu te chuan Department of Human Services lama thlen thua yin worker te chu Angela tina kalin Angela chu afanu kut athak chin le chin lo thu ten zota Maple kut athak nia asoi te po anzo zelboka Angela chu in thiam lo na po nei lo chuan afanu ngei mai chu mi do he tak midang te ngai sak a lo theinan chuan do soi a shelo thu te alo soi ta dai maya vandoi thak takin atho soi la chu an la oi sak zui si ti chuan malak chhun zumna umlovin Maple chu an chwa san le ta ni Angela chuan Maple chu a kaina school chengala chuakin in lama chenga le khazirna homeschooling zom tirin pon lammi te nena in biakna om thei turang te chu zoi muangin ati top sak tial tiala anu ngai sakna le ti do dana atwar ti chu apashon Richard anu mai pilipi Lin McNulty chuan she thoyin chik taka a chui nuwa Angela in afanu kuda thlakna sa chin ti chan hu chuan child welfare lam a kauta ni pilinin welfare biaka chenga ni tampo liamma December ni kwa kumsang ni pakwa lo ni chuan Angela chuan 911 kolin firefighter lam chuan anlo chhon masabera Angela chuan afanu chu athok atok nia a hriat thu soya ti chuan kangchel tu te chu Angela te in lampan chuan ankal ta ngalani Maple chu thom hnoeng ma in bel lovin room thim taka chuan alo muzoi ngai maya ti harle tuma an boy puilai chuan alu chu bandage manga tuama ni ti an muthaya a kongpo aru atliak ti hria takin alo pong ul mayani amutna pindan le a hliam omdana chang chuan concentration camp ami tang velniom tak niin kangchel tu te chuan an soya aru anga matet emawangin Angela in afanu chu kumsom panga upa ani tia asoi puin oi harsa an teleya arim che emema atak sadanga hliam le duk atam hle boka achere mawangin aru chu avunin atuam tok tok ani ber atira chuan Angela chu lo thon ve melviawin langma se anu chuan afanu ka a tiupan wo a achuapa borok pamlu an tumlai te chuan anui deu har harenga afanu chu stepa alum satlia ni tena soya hetila hian apasal Richard po omveringin
ani ero angoi reng thunga Maple chu damdoina phurnihin doctorin an enfia chuan nunrawng reng alo nei to lova zandar ret le min somri pahnia chuan tlerolaina tom tak chu thia puan ani ta ni Dr. Hilton chuan Maple taksa a liam le dukomte a Hmeichhe de chu a hu mai lo na samaya thil diklo tak a om nge nia shada wangin Angela le a pasal Richard de chu Maple chanchin zotin aboral main hriselna lama har satna ato kemti te chu azota mase Angela chuan Maple chuan engma har satna anei lo thuina lo changa Dr. Thuzo bak Maple chu tlero hrisel tak ele inpo du ve tak mase cher reng thau theilo ani thute asoiluama mase an inandap chuan Angela le Richard te nupa man theina khop finfiana chatak an nei theita ni Lane County Sheriff Detective Aaron Hoberg chuan Angela chu interrogation room a zona zota Angela chuan a fanu thina chuan engma in hnam hnoina anei lo thuin a changna leya mase detective chuan ani le in ngai sakna man ro te kha I soifia ngei chu angai dona ni ati fak maya Angela chuan bandeu char chuan a pasal Richard chu an fate thunun tu berle in ngai sakna man ro a Maple watu ani thu a soita a detective chuan a chanin Richard le an fate chu a kom vele ta a anni heroin Angela chu Maple ngai sa chin tu ani thun soi ve thunga chu chapa Angela chuan Richard an hena chuan shemna chu tor sak tur le alung chhalawa wangin shemna po anep deuh zok arin thu alo soi ani chu Richard an anupuya puan hnuwa chuan Angela po afanu chu a ngai sak chin thu ain puang ve ta a engwanga Maple chu hobik nge ani an zo chuan Angela chuan ka shebik lo ka hove top mai ani athil te piang te khan kamita ti kham ti na changa a sei zorwali na chap homa a fanulaka puyati ziate soi mase nu chui tu te roin lemchan mit tui tin an soyani Angela chuan a fanu chu eitur mumal a pingai lova chu wanga cherle a kumphu lova te po ani renga amamo ang tuin tur a molo wangin Maple chuan ekin tuite hiala in pha a mut butha chu soilo le kha khong pha chunga chuan mutmo atwa mai zela puansin turpo pek ani ngai lovani aboral nai lama phe kha chuan ngai sak ato ko lova ama sing tu anu ngein kongshen manga alapna wangin banga le chhuata te chuan thisena per hialani no chui tu ten in ngai sakna man ro an chhara te khan Maple taksa them alakai ni in medical examiner te chuan an soya mishang tia tampo arap thak to te reng nen ama sing tu nu ngein mangai na le dimdoina telova a ngai saktan hi alaina tom tak zetani Maple rong an mu na room thim tak bula khan no chui tu ten in ngai sakna pindan an ti maya oma chu pindana chuan khongin a ngai sata chena ana twar che thoman chen omtele an fa ten an chat launan vacuum cleaner a on ri chena niome heiba ka hian kongsira wi ek te chulain Angela chuan Maple maya le a moya te chuan a tat pher ta chena amamo ang tuya mula wangin a moite chu repin a khi thei hialani a mai ru te po man ro engim manga wakani ti sha takin a soi ne hle boka Angela le Richard NLT te chu an fanu Janet Maple tha thuwa chuan man anita a prosecutor te chuan in ngai sakna a thleng ti shereng chunga Richard ango irenga wang chuan kumsom thum lungin tang turin an ngiata Angela ro thi tura shemni ro setihin korta until phut an thlena court trial nei ani chuan an chanchin chuan chanchin bubui te ngai vena hloin an chanchin bua te chuan ram hwai numa ni fa te ngai sa a that tu tin an jail chei choi maya trial ma sabernia chuan Angela chuan chap chungin a fanu thina chuan thiam launa anei thu apoma prosecutor lampuin thi tura shemna mu ngei theinan anun rona le apoi khoina finfiana chiang tak engemuzat court a chuan an theilut ve bokani heti lain Angela attorney chuan shemna nep zo ka mu theinan
a thei to ba chwa ve boka kor chuan Angela nu cha te pahnih Hmeichhe le George te kawin Angela tet lai le alo chen len dan te chun zot ta a an ni chuan Angela kum nga mi le kani lain an nu ber chu tha ani thole pa ber chu rin hlel ber ni ma se twal that tu dik tak chu man chwa ala ni lo thu te apa chuan an unaw shemnan chu ngei tir te ngai sakmang te chuan a en kul chawa chu chuan thil poi tak ani ti shelavin in shemna pa ngai le atur ve renga angai tir ta ni in an ngaya ai turni point Angela te chenom te chu stena kawin amizia nunrawng le bidang tha mai poi ti lo na an mutoyem tin an zota ani chuan chu tiang engma an mulo thole an sia chena me chepa ngai le fel tak nia an sia thu an soi ve boka ai turni in hetia ti chanpo thi tura shemna apum pel theina na ni ma se engang tek tek po mangse atopa chuan Angela McNulty chu a fanu Janet Maple McNulty thawangin thi tura achung thu rel ani ta thawani kumsang khazakwa somriat pali nulama Oregona meichha thi tura an shem ma sak berle a chhun ania stana chuan a top nan thu soi tura tiania kor chunga omte baka jury le justin hena chuan diklo taka a fanu alo tir thei zonga poya ti thole engang shemna po pe se ha dam taka apom thei thu asoya tanina chuan Angela chu thi tura an shem ho an dana hmuna daniin tang dang ten an chim boi theilo nan le ama sahim nan blockshan hlaka dania jeltang housing auro ro po atang te ngei po hian pong swal tu le no pangkum tling lo that tu hi chu an husitin an lo chil hlum fo to ni meni somli chung hun an pe ka chuan in soi soi ba ka in bol fai te chu ati man ve ka ngaya hung phena chang bakin atan pui te chu biak phal sak ani lo bokani July kumsang hi som pakwa khan district judge Brudet Pratswan Angela McNulty chu thi tura shemna ta dam chung lungin ta na thak sak ni ro setihin rotna anei taruk maya a chan po achung thu ngai twani lai khan thi tura shemna ni chan tur ngai twa tur thil pali chhop chhuani in chung zinga khotlang ta na mihlo ani theyangem ti chu ami ziale anon hlui anin pon lammi tan hlo oma chet ala nei lawa tin midang ta na hlo oma chet na anei ti fin fiana a lo niin district judge swana soya heba ka hian anau panlaya anu thina le apa khosak danin anuna ngong nein afanu chunga achuan ti fin fiana a heklo atia court trial chu nei chatle anita a kumsang hi som pathoma dan thar an paslo chanin Angela McNulty chu dam chunga lungin tang torin achung thu anrel chatani Richard Pokha Maple thina chuan thiam lo na ane ve tho wangin dam chung lungin tang torin achung thu rel sakania atlem bera kumsomni panga tantlin nuwa parola chwa adil theidon ani